da gledaju filmove. Ovako što popularni su, znaju se. To što je bolje da glumcima. Nemoj krst, da čekaj ona je čak. Ona je baš tu utječe. Ajde. Ajde da čujemo. Pa ova predstava meni bila glupa. Ja ne bi je preporučila djeci, jer uopšte nije neki da nešto mogu iz nje naučiti. Koja predstava, vraćamo u zamku? Da. Više bi im preporučila ovu luptarsku. Da. A bolje, uglavnom, gledaju uživo kako se ponaša i sve to. Da. Bolje. Dobro, a zašto mislite da je, ovo je sad malo generalno pitanje, znači zašto je bitno da djeca gledaju uživo predstave umjesto da gledaju DVD-ove ili filmove? Bitno. Da čujemo. Znam, ima razlog zato što televizori, kompjuteri to previše zrači. Po mene je zanimljivije doći djeci da gledaju predstavu uživo nego na... Okay, so one reason is because the screens have emissions, you know, they give out emissions, so it's healthier to go live. A ti si nešto te glumcima da kažeš? Ne, nego ja bi djeci preporučio ovu predstavu. Ne, već predstave uopšte ti pitam. Predstave uopšte, ne gledati pozorište. Zašto je uopšte važno gledati predstave? Pa nešto što da znam. Aha. Imam ja. Zato je interesantnije gledati predstavu. Ipak si popularan, znaš sve drugi. Da dođeš u pozorište, a ne na televizor. Interesantnije, a kako je interesantnije? Zašto? Pa gledamo tu predstavu uživo. Da. Ok. Imam primjer. Aha. An example. I kad su momak i djevojka tu i kad treba da se dogovore da idu neđe. Bolje im je poći na predstavu nego na film da vide kako se to uživo radi. Boys and girls, when they have a rendezvous, it's better to go to a live event to see how it's done live. I niko ih ne može tjerat od tamo, oni mogu da se dej da se... Ovo ne pio, da su na filmu nešto, više od bilo zadnije. Ama nije, ovaj dolazi pa ja sam gledao film, oni su se tamo ljubakali na zimi i ovaj došao. Ali mali, ja tebe poznajem, nemoj da te sad izbačim da više ne dolazim. Ovo zadnji red su bili. Ja ću da kažem teta i zašto ti ideš u pozorište. She said I will tell Peter why you come to the theater. Ovaj put se razvijestio. To moja gratila isto. Ja ne htio da bude normalni. A ti što posle, oni Izvinite se, malo preti. I think that it's more important to watch the shows than cartoons or some films because when you're on a show you make some experience for yourself and you will really remember. You will remember when it passed long time and it's later you can talk to that actors and see how much time do they need to prepare or whatever you want to ask them. So, and as he said, it's not good for your eyes to watch television and that things, and really it's, how I can say, it's more nicer it's better to watch that shows than television. I like it better. So. Misli li neko da je bitno to što u pozorištu sjedite sa drugim? I think it's important that in theater you sit with other people. And that's what he wanted to say. Drugove i tako. Which in takes sense. Ali ako jedeš sam u filmovima ima više kompjuter i kamera i da može da se napravi nešto što oni ne mogu da urade. Na predstavi ide sve uživo, što deci možda nije moguće na filmu, a jeste na predstavi. I na filmu je mnogo lakše nego na predstavi. Na predstavi kad dođe taj dan što treba da se izvede, tu se mora dobro, a na filmu može 1000 puta. Da, bravo. Jedan put se izvodi. Ako filmovi
i ovi iz Hollywooda i ti tako filmovi, to stvarno tu nema publike. Pa zato... Jedan put se izvodi, a ako pogriješiš, pogriješiš. Eto zašto se gleda na televizor, pošto tu nema publike. A šta vam se dopalo u toj predstavi najviše? Pa što se nije nešto. Priča vjerovatno. Meni su sve bile onako tu neđe, ali... Ne mogu vidjeti ono poslije festivala kad sve prođe. Ja ne mogu... What is the best? Ja ne mogu... We have to watch them all and then decide. Okay. A naša predstava, naša od nas. Meni najbolje bila ova Hrabra nova generacija što je sinoć bila. To je ekstra bilo. Ne, nije njihova bila, njihova je bilo... Pa ne, pa Hrabra nova generacija je bila sinoć. To mi je najbolja od svih što smo mi ukupno. Nije gledao. Ali moramo da se ne takmiče. To zna, pa kaže. Odlučili koja nam je A najbolja. šta Hrabra nova generacija su oni... Ne, to smo Petar i ja razbili sa srednjom školom. Da, a to nije u igri za način. Nije ni naša bila. Ali su oni trčali da je vide. Aha. Ja, pa smo nas puški napali. Pa smo trčali kao recimo dobrih mrdu. A mi smo... Ali ovako ispadalo. Mi smo išli, onda su nas počeli javiti, mi smo otišli drugim putem. I opet su ove dvije išli i uopće nisu znali što mu se radi, onda trči ovako. Gledajte nas i ste zaletjeli od jedan, požurite se odjednom, se čuo A Vasilije, dobro opet nije nekog ugazio ovog bijelog i svi su oko njega bili, oni da trči. Dobro opet nekoga nije ugazio, na kraju otiš muda. Bilo smiješno, oni su toliko htjeli da vide tu predstavu, da ja sam išla polako, oni su trčali i kad sam ja došla tamo, stvarno je bila gužva, ne mogla se priđe, oni su bili nekako u prvim redovima. A Vasilije već na prvo mjesto je sjeo, kako to nam I oni su ga vikali i onda mu je jedan čovjek dao da sjedne. Ja.